I pozdrav ljudi, dobrodošli u novi klip od MAF. Sa vama je Pio i danas ću da vam pokažem kako da se registrujete na Gearbest. Ja ovdje već imam account, napravio sam ga i sad vam kaže po registraciji dobit ćete 50 poena, što znači, sad ćete su, evo, 83 centa. To ne možete da koristite da kupite neke stvari, ali može da vam koristite za popust. Tako da, sad ću ja da se logoutujem i napravit ću neki account. Znači, sve što trebate da uradite jeste da kliknete, dođete tu, sign in i register, ili register, kako god. Sačekate i onda će da vas otvori ovako je jedan prozor. I vi upišete vaš email, ja ću da upišem ovdje moj email, privatni. Tako. I napravite neku šifru, ovo je već koristište. Stavit ću ovaj. I neka šifra, sad ne znam, vi stavite neku. Znači bilo koje stvarno nije bitno, neko da ne provali. I sad ovdje ukucate kod, ja mislim da ovdje je KZV. I evo ga, nekako sam uspio, konačno. I sada, šta trebamo da uradimo je se dodajemo na gmail.com ili na Hotmail, zavisi na koju ste platformu kreirali vaš mail. Yahoo, šta god, ja sam na Gmail, tako da sad idemo tamo. Evo, sad sam ja na moj Gmail i vjerojatno neće biti na ovaj klasičan inbox, nego morate da idete gore na ovo promotion. Znači tu kliknete i onda će tu da izađe veliko to Gearbest. Ovdje piše 110 produkata, deal from i samo tu kliknete. I idete dolje. I onda samo nađete link, sad ću da vam pokažem koji je to. Evo ga, let's go, click link below to complete registration and activate your account. Samo kliknite to, ništa lakše. Znači onda će da vas odvede na ovakvu stranicu i kao your account is activated successfully. I sad možete da kliknete shop now ili check my account. Ja bih vam odmah preporučio da stavite, pošto tu će vjerojatno biti vaša država, ja mislim automatski valjda locira ili šta. Znači kliknete ovo ship to i samo izaberete vašu državu i znači u koju valutu koristite. Naprimjer ako ste iz Srbije vjerojatno koristite dinar, RSD ili naprimjer ja iz Crne Gore koristim eur. I kliknete samo save. I to je to. Odete na account, ako želite da promijenite ime, onda samo kliknete ovo tu, edit profile. I kao što vidite dobio sam 50 poena, 83 centa. I tu stavite vaše ime i ovo ne morate drugo da stavljate. I to bi bilo to, možete da krenete da shopujete. Sve što trebate da uradite da kliknete na neki proizvod, evo ja ću vam primjer na ove rukavice. I sad izaberete šta već hoćete. Evo ja ću sad add to cart. Mislim neću stvarno da je naručujem, samo da vam pokažem ako već ne znate. I znači tu će vam biti ovo. I ovdje promotion kod, ako imate neki kod da stavite, ali to uglavnom ne znam, ako nađete stavite. I kliknemo proceed to checkout. I sad ovdje sve stavite kako da bi znali odakle, gdje da vam stave. Znači, vaše ime i prezime, stavite pravo ime i prezime, da bi znali kome šalju, kako to da kažem. Email adresu, državu, zip kod ili postal kod, to možete nađete, na primjer, šta ja znam, samo ukucate zip code for Belgrade ili nešto tako, zavisi odakle ste. State, country, province, to je kao onaj grad, i ovdje isto grad, znači otprilike to je nekako to. Vaša ulica ili apartman, ako želite u nekom apartmanu da tu stavite. I broj telefona, pošto je sad United States, piše +1, ali samo vi promijenite. I confirm adres i onda će misliti da vam traži karticu, kreditu i vi tu ispunite i samo će vam skinuti s kreditne kartice, doći će vam poruka na telefon i
to je to, naručili ste vaš proizvod i stići će vam za par dana, zavisi za koliko je rekao prodavač. Sad ću za... To je bilo to od ove epizode, nadam se da ste uživali. Ako jeste, ostavite like, sub, uključite notifikacije i stavite neki komentar i vidimo se u sljedeći klip. Ćao!